orang masane cini bisingo जों bahakawar mangnai bahakator mangnai जों ma hamjak lainai sudah hamjak no sia जों ma kan nakar lainai forgive and forget ma nakar lainai cing obalai koting bepa जों nakar lainai ya जों bai जों takhoi takhou जों nakar mani kerui dia borok ব্যক্তি bo nakar mani gangkai apa borok khatsang manai bunya nakar mai mane nung khatsang mai dia borok nakar manai map khai mane bino a borok is khatsang man ang bahina nung nakar mai hangkai nung kunin khatsang mai ya tini jeng blai sampor lok sai mana tin rang puja problem tong tin bisingo jeng chakri lainai ya ane hazar bekar lama korojak borok jeng hub promai asramai ya hazar lak cini tairok tabok lama gurih tunggu oleh butai sangai tunggu drak calai hai calai tangai bori hub kuri bori vision kuri tangai sarkar bak jegun sarkar jengborno lama perlu maya angone bar saw je kuno manusia every human being ciri bisia jeng nin bekhau dari khatsama kuri kai nukuno khamang khabi jeng khatsama maya we have no peace in mind ciri family go ciri samaj go ciri jati go ciri khatsama kuri jeng khatsama maya we have no peace in our mind ciri mai juga disturb nui tong tanggui jeng khatsama mana ya second most important ciri bisingo cerita mana security nirapotta ciri security kuri we are living in the fear ciri masih kiriman tonggo lakiman tonggo ciri bisingo security kuri life security kuri nirapotta kuri jeng jirane jeng horo thangmaya gulbala jeng thangmaya kamakaron ane nijini deso ane nijini nogo ang security feel kaya jeng bodoh tong for every human being ang bahino nung bahino para bahino who is responsible kuno sabo security nai sarkar security jini samaj tong samaj mane nai who is responsible our society our government responsible to give security to every human being after 30 years of achievement of TTADC this is the first time in history of Tripura sungkini kaisa kotorma sini Apollo Hospital ni kaisa branch ojaga sen kulokman kha abo sen kok bai sadai pai ya besek cini bai kaham besek cini bagai tutu khumulung borok ni bagai ya sara Tripura jeni borok ni bagai North East India ne bagai omakai sa belai kene samung kotor te kaham sen sai mano cini borok belai kene cini sais tono jeng kaham ke nai meya cini manusia bisi most important ang khatao tinta belai ke nangman tong cini priority basis se mano manai ani moto je puile ek number je health sing sais tono sing thik matong nai bori thuk kisum nai health is topmost priority for every human being sing health no do si kaham ke tong yang khai sing kuno khliya puile sastro no sing thik ke tong nang bori ung salang bori bagais jotto ni cing borok sing health side to no sing kaham ke matong na ek number dui number phaile chini শিক্ষা শিক্ষাও जों गुरुत्व मारनाय जों गाहाम खामाखैनो मणिपुर फैनाय इकोनॉमिक रां फैसा ओ तीनटा जिनिस आंखागाव सबसे इम्पोर्टेंट जत्तुनि बागै फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग हेल्थ एजुकेशन एंड इकोनॉमी ओ तीनटा जिनिस गोरोंखाय जों कोनो खालाय गैया
बोरैबागै जों दिनै बालायनो दं थखौ दिनै खुमलुम हाय एराव जों गायसा एपल हस्पिटालनि गायसा ब्रान्च जों क्लब माखा इदानी एक हप्ता सिगां जों खुमलुम खेरें बारनो जेबो आपडेट होनो बागै जों राज्य सरकार जों 30 कोटी रां लेखा जों बे प्लान खायदों रिनाय तामते जों रां नांगौ रां करिके जों उन्नति खालामनाया बोरैबा आं दिनै बेलाय दंथ'गौ दिनै इमान दिनै वानसकमोन जों बाबो फरायनांनाय जे समाव जों दिनै बेसे जों हामजालायाव दं हांख्राय दिनै थानसा दं हांख्राय महाराज बारबानो साय दं दिनै थानसा करै हामजालायना करै ओंखाय नों जेसेबां सामथाय दे जों कुथु कामाया बोरैबा जों आं अमन कयनाय अर बेसेबां दिनै बुमा बारा दिनै बोरैलाव बेसेबांगौ हेल्थ साइस्थ जरै जों हामनि हांखाय जों कुनु खालामैया जों खानाखाथियाव खुमल एरिया गोबां मानसि बाराव टंकरो चाकरो दंथि बाराव और हस्पिटाल आं गोबां माखौ खोनाहो गोबां मानसि बाराव सामुंजारा जा लामा करा जा जों हेल्थ ठीक खालामैया बोरैबा जों साइस्थ ठीक खालामैया डाक्टर गाहाम करै बिधि गाहाम करै जन्त्रपाति गाहाम करै जों गोसो असहाय अनेक जों भुगि कैसे एक्सरे मेसिन गाहाम करै दिनै कैसे खुमल हेडक्वार्टर कैपिटल जों कैसे साब डिविजन हस्पिटाल जोंनिया अबे ताकादलन हांगौ कैसे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल से तोरिया उमा कैसे कैपिटल और कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल से तोरिया रां बकरै डाक्टर बकरै जों मा भुगि दं जों खायमान जों सरकार खायलाब करै समाज खैबरा करै responsibility goes not only government or society also दिनै समाज बाहायनो जों ठीक मा दंना बुरि रं नायकिन खायनो बागै नेल पत्रना बागै दिनै समाजबो दायि दङ not only government ओ तीनटा जिनिस जों माय हांखाय गोरै हांखाय दिनै दफा जाति दोरोग दोरोग जों गोबां थांना peace in mind security in life and development जों development नांगौ मनुष्य समाजनि development नांगौ जों आं बाहायनो लाव काहा दंना मोजुगो लामा काहा हिना मोजुगो दै काहा नंना मोजुगो आनि बसाबो दिरनो इसु काहा परना मोजुगो न काहा का दंना मोजुगो सब दं मोजेनैबा जों उन्नति नायगो जों उन्नति मतेमान whether our government can deliver the development to our people सबका साथ सबके विकास और जों साव जों जत्तनो डेभलप मांगनाय एडिशनल नेग्लेक्ट हेगै एडिशनल बाथ्रा गै जों उन्नति मानाय अमया आत्मनिर्भर भारत छै दङ जोंखौ एडिशनल बाथ्रा गै 350% बाथ्रा गै आत्मनिर्भर मानाय अमया जोंखौ सादि प्रत्येक तंग सबका साथ सबका विकास दले का हमको दले घना तको कितु जों अपना वास्तव प्रयोग माखलायनाय if not something is wrong there बोरैबागै जों अमन मा सानाय जत्तनि बराव दं जों नायो उन्नति नायो जों माइ हामताना मोजुगो मै हामताना मोजुगो नक हामताना मोजुगो दै हामना मोजुगो समथिं नायबा बोरैबागै आं सावो जों फैला दिनै बिसे जों हामसा मांनाय जों माना गालायनाय सागय सागागय दाखौ जों दोरै एकता गोरै हिंखाय जों खोथालायनाय हांखाय जों सागय गथमै हांखाय आं खागाव जों दे वानसमानि जों स्वप्न जों इमान जों साक्सेस खालामनाय बोरैबा दिनै बेलाय आं तंतखा बेलाय खुचिनखा दिनै महाराजनि उद्योग बाय बनि चेष्टा बाय जों गायसा पतरमा जों अर सामु खालायनायखा आं खागाव जों जत्तनो थांजाकलाय लागै जों मासो बलायनाय जों साममा खायलायनाय जों हार्डवर्क माखायनाय जुदि कक सिमी सामाबांगिया जों सामु माखायनाय जों सामन खायहांखाय एक्सन करिहांखाय आबो उंगिया कक्सनि थाय थांनाय सामुखौनो करिबो उंगिया जों सामु माखे बानाय